nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Next TV kuri Mike ni Clever nk'ibisanzwe muri za nkuru ziri trend, breaking news, inkuru za showbiz, politike, inkuru za sport. Kuri uyu munsi hari inkuru yabyutse itrendinga, inkuru breaking y'umuzamu Kwizera Olivier. Uribaza byagenze bite, byagendekeye gute Kwizera Olivier? Icyo mbanza kugusaba no gukanda subscribe kugira ngo ubashe kumenya amakuru yizewe kandi amakuru azi igihe uyamenye mu bambere. Soso Mado Boss, ubwo ndavuga Kwizera Olivier, ni umwe mu bantu bumvikanye cyane mu itangazamakuru muri ano mezi abiri yashize, nyuma y'uko yari akurikiranyweho gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ku itariki 3 Nyakanga, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahamije Kwizera Olivier igihano cy'umwaka umwe usubitse hamwe n'abandi 7 bari ari kumwe, bashinjwa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ubwo ndavuga urumogi. Ariko ibyo sibyo twaje kubabwira uyu munsi, ahubwo tuje kubabwira ibyo Kwizera Olivier yatangaje kuri we ku buzima bwe ku bijyanye n'umupira yakinaga. Bimwe mu bintu ugomba kubanza kumenya ku muzamu Kwizera Olivier ni uko yamaze gusezera umupira w'amaguru, akaba yatangaje yuko awuhagaritse ku myaka ya 27 ko nta bindi bikorwa ashaka kongera kugarukamo by'umupira w'amaguru. Akaba yatangaje yuko awusezeye ku mpamvu ze bwite. Kwizera Olivier abatamuzi ni umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi, akaba ari umwe mu bantu bazamukiye mu ikipe y'Isonga, akaba yarayikiniye hagati y'umwaka wa 2011 n'umwaka wa 2013, akayivamo yerekeza mu ikipe ya APR hagati ya 2013-2016. Nyuma yaho Kwizera Olivier yatangiye kugaragarwaho na discipline hibarirwa ku mashyi, bamwe batangira kumwita ikivume bitewe n'ukosa bumwe na bumwe yagendaga akora, ariko bamwe bagatangira kuvuga ko ari ibintu by'ubwana bwe, ko Kwizera yaba ari umwe mu bantu batangiye gukoresha ibiyobyabwenge kera, akaba ari umwe mu bantu batangiye kuvugwaho discipline zitari nziza. Ubwo APR yaje kumusezera bitewe n'imyitwarire mibi. Nyuma yo kumusezera mu mwaka wa 2016, Kwizera Olivier yaje kugana mu ikipe ya Bugesera FC, ayivamo bitewe n'ibibazo bya discipline. Nyuma yaje kuyivamo ikipe ya Bugesera yerekeza mu ikipe yo muri South Africa yitwa Free State, ubwo ni mu 2017. Akina neza, akomeza kwitwara neza, ariko mu 2019 hano ya kamere mbi, ni kamenyero nyine ya myitwarire mibi yeza kumukoraho bitewe n'ibitego yagendaga atanga. Bamwe hari n'abanyamakuru bajya batebye ati tubetinge n'umuzamu navamo nta kintu akoze. Kwizera Olivier rwose akamenyero kiwe. Mu 2019 baramusezerera, agaruka mu ikipe ya Gasogi, ariko nabwo kuyigarukamo naho n'ubundi ni nkaho byari byatangiye kuvuga ko Kwizera Olivier yaba yaritse umupira, kuko yabanje gukina mu ikipe ya Volcano ayisinyamo amezi 2. Gasogi yahise imutwara nyine mu 2019 arayikinira, ariko mbere yaho gato mu 2015 nibwo Kwizera Olivier yatangiye guhamagarwa mu ikipe y'Amavubi, ikipe y'igihugu. Nyuma yo gukina ikipe ya Gasogi, yaje kurangiza kontra yiwe, agaruka mu ikipe ya Rayon Sport, akina ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2020-2021, ari nabwo yari gukina, nubwo kontra yiwe cyangwa amasezerano ye yari yararangiye. Ariko nyuma yaho gato ya Kwizera Olivier yaje kuvugwaho ibibazo, aza gusangwa mu rugo rwiwe baramufata ari gukoresha ibiyobyabwenge hamwe n'abandi 7 nk'uko twatangiye tubibabwira. Amakuru yizewe twari dufite igihamya nuko Kwizera Olivier nubwo yatangaje ko yaritse umupira, nuko yari afitanye ibiganiro n'andi makipe yari ari kumushakisha, harimo ikipe ya Yanga yo muri Tanzania, APR yo mu Rwanda nayo yari ikaba iri gushakisha Kwizera Olivier. Kino naso nabaza se Kwizera Olivier tumureka agende? Kwizera Olivier kamera iranze, cyangwa ni bya bindi bavuze ngo akabi karimenya ntambwe igira umushumba? Kwizera Olivier akaba ibye birangiye, akabaye ariko akunda avuga ngo akabaye icwende ni koga, kubera ibiyobyabwenge bikaba bimusaritse, bikaba bitumye areka gukina. Akaba ari yabyutse utanga itangazo muri kino gitondo avuga ko asezeye ku myaka 27. Mbere na mbere ndagusaba gukanda subscribe kuri The Next TV kugira ngo ubone amakuru yizewe.
aka ni kamwe mu kavideo kerekana Kwizera akimara gusohoka muri gereza hamwe n'abahungu 7 bari barafatanye ko bari kwitwara mu rugo iwe, ahangaha bari bagitaha. Bamwe bahise batangira kumukemanga bibaza niba uyu muntu gufungurwa akajya kwikora ibingibi aricyo kintu cyerekana ko yaretse gukoresha ibiyobyabwenge. Kwizera Olivier ari muri gereza cyangwa ari mu bushinjacyaha ejo bundi mu mezi 2 ashize, yatangaje yuko n'ubundi ibiyobyabwenge nyine yari asanzwe abikoresha, ariko ikintu cyaba cyaramuteye gukoresha ibiyobyabwenge ni uko ngo yaba yari ari kwivura ibikomere yari afite, ngo yapfushije umwana, ngo ashiduka yisanze muri iyo kesi yo kunywa ibiyobyabwenge, ngashaka kubyiyibagiza, ariko sinzi niba ibyo ngibyo ari byari kumuvura, kuko uno muzamu yakomeje ushinjwa gukoresha ibiyobyabwenge mu buzima bwiwe guhera ngo cyarakiri umwana muto, ikipe y'igihugu Amavubi ndetse no muri club, ariko hanze y'ikibuga ni ikivume nk'uko bamwe mu banyamakuru bamwita. Icyo nagusaba no kubanza gukanda subscribe kuri The Next TV kugira ngo ube muri bamwe mu bantu ba mbere babona video nziza kandi zizewe.